Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrond News one vha tshi khou ḓi a vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri mashango a khou ongolowa kha u swikelela zwipikwa zwa mvelaphanḓa ya ḽifhasi. Zwipikwa ezwi zwi kha masia a fanaho na mutakalo wa tshitshavha, pfunzo ya vhoṱhe, ndinganyelo ya mbeu, u lwa na nḓala, fulufulu ḽo kunaho ḽi vusuludzeaho na tsireledzo ya mupo. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha mashango a ḓana 60. Tsedzuluso iyo yo gandisiwa kha dzhenala ya Nature Communications. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tshi kati na u sengulusa uri mavu a wanalaho kha puḽanethe ya Mars ndi a mufudaḓe. Vha ri tsedzuluso yavho i ḓo bvisela khagala nḓivho kha sia ḽa kilima kha Mars. Bammbiri ya tsedzuluso yo anḓadziwa kha dzhenala ya Geophysical Research Plans. A khou guma ngorali mafhungo kha Belrond News matsina arali a tshi ṱoḓa u bvela phanḓa na u ri tevhelela vha ri wana kha Spotify kha Belrond News, TikTok @Belrond News, X Twitter @Belrond News, ngeno kha YouTube vha tshi ri wana kha @Belrond News. Vha nga dovha hafhu vha rumela email kha news@belrondbrands.co.za kana u tou ri founela 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha ḓisela hone tshifhingani tshiḓaho.